Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Integrated Territorial Organization sengkemi mentaksni ka Tarik unai wing arja arpsa. Kalalet banbu ada kador khas hapo ka kamra trikam jong menteri badai kami katanat boarding hapo ka jela u Abu Tahir Mondal. Hak bede bagajing dawa nakatanat bakan ajing rap na subsidy ya ki jing siu by boarding nak bentaki pat ba nong penen kam boarding kat kum ki kendon jong ka an boarding kari India arhajar lai. Hadian kajing penmi hukum berthamai hak bede bagajing siu ka by boarding daki pat ba ka jela bala penmi dak Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Shillong hak arpasau tarik urisau arja arpasau nak menta usnam arja arpasan kebala bu bantri kam nadu ka shitarik uyayong arja arpasau hak bagi pat ba ki bapunan kam ya ka boarding hapo ka arspa unit ki hak ban siu bun ka by boarding kat ba ki karkhana pat kin hak ban siu tang khandiat bat om tang kata ki pat ba kin hak ban siu biang ru ya ka by boarding jongki nadu ka shitarik uyayong arja arpasau bat ka bakham kongsan kalong bakati ka tanat kal batharu bayaki by boarding barangsa de banlum haki khandiat tali ki jingsiu ki by ringkat 9 equal installments kaban sedang na kajingsiu balut kesan jong ubnai no pra arja arpasau kumta halor kani kabenta na kaleng kaseng kalapen pau ya kajing persya jur halor kani kajing thmu jong ka sorkar bat ong bakade tang kajing khnyot ben ya ka pla tingka jong upai ba habakran shekla pathai khubor hadian kajing wan IT ya ka dor khas u president ka hito u ba non bok dakhar ulong bahaba ka sorkar kala ban penut phut ya ka bisa upai ba hakaban thungkam ya ki consultant daki phaulak tingka kala day ban shim dagi sinjam ban be kamno ikiti consultant bat penan kampat ikati kapisa hakaban siu ikati jingthmu bathama jongka ompat ban khnyat ben ya upai ba kaseng kala karpat ru ya menteri ba ude ban shim mardor ikilat kilinti ban weng ya kani jinglong jingman shwaban sedang ka jingsiu bailut ksan kabahadin ubnai no pra arja arpasau lemkum ta na kalyang kaseng kala berngam bagan sepenlong daga jingaki hadin ke examen jongki khana ni na kalyang jongka hito sengkme menta gasngi bilawan bu ya kan ka dorkas aku power minister Abu Tahir Mondal te lingba ka phone conversation bangi kremlin betul bangi amadi kendo te budan segar rohil sebab haban ni her sa Delhi bakadon ka way meeting habe ya debat kan ka jongka lagi dan kata ka power energy te ngina kalian ko jungi ngila ong bangin bu ka dorkas bangin bu kunju ka ultimatum na kalian jongka seng bo menta gasngi habe ya dei ba ngidawa ban ai subsidi ya kini ki habe dei bat kan ka lai to khnang ba kipat ba kan sai ngan lek in details ni na kalian kaseng hadian ba kami ka to ka khubor ba kini ki ba thang light ki commercial ane mo kita ki domestic user ki ba hapo arspa unit ki haban siu bun bat ki karkhana ki haban siu khendiat ndai tang kata ndai hadian bangila research ngilap ba kipat ba ki haban siu biang ya ka light bill nadu ka shitarik April ar hajar apusau tekan mau pa ba ki haban siu biang ya kan ni ka bill hadian ba pila de siu ki haban siu biang banga keren manga ndai ka keren kani ka the commission consider that in case of any recovery of area the same shall be built in 9 equal installments starting December apusau kani kan wan kum kata ka ghos mani beling ong ghos ngan shu batay ya phi khandiat nai hab ong khandai installment kani area shubu menta nadu ushiter April kat kum kani ka tarif 5.55 nani 1.1% kemud lada ka poisan hajar divide into 9 kandai kumba sanspa ye te perkhat lada ka ye gitu le ka poit ki 4000 iti isan spa ken thap hiti Desember ka ban stang na Desember ta balingin siyo de halor kata konong rim ngimi sekmat ni ongru yo government ba nai khnyot yu pat ba bat ngila su shai ba kani ka government kan sapen i bet gina ada kini kinia gujutang ba balingi hable ne bangi hapan ya daya kani ko ya kani ka MPD sel ne corporation ba kanne ngingin ong penne kam lelai henrei haba pidon pisa bantung konsultan dikilak non kam doktor bisa ke beli bikinan nangi belingin hapsiu mengi abangi ngilak dapsiu and plus lada ki kwa implement ya kaniru pisim da kalun ngim le kam sang ngi pendan kam digi da to pisa konsultan be itu konsultan nomor ba haga jingdon ki konsultan hi kan sami kan kondom kan ram adu kan ne
Bala yu pada kunyat si kunyat mana kapor. Mat kani kam kata tang unit domestic user. Ya kani ars pak unit dan ipet ha. Kabala isya kay hadu kata super kat pi. Pet unit domestic user ha fast unit hap sew hadu 5.00. Kani kadai ka existing mo. Ya kani ka approved tarif kadai ka 5.65. Kani ka kata bahayu domestic user lada u. Ya kani ka 200 unit pi pendan kam henry pi habis ban sew. Kata ka bakta bahayu pajba tu pajba hagano kasi baik khot jing ki ka sangi de ban mi namar kani kala dei ka hok ka bangi sak khni ila sak khni hau padat menta ndei su hai kani kala kren sai yo pi ong bang isu kren tang ban pen he ne tang ban kni publicity page hang ne kala kren sai ba ka make the Meghlia Power Distribution Corporation Limited MEPDCL in accordance with the order date 24/10/2024 issued by the MSERC hereby publish the electricity distribution tariff 2024-25 effective from 1st April 2024. Kani long kata sikat daya. Te ka jing ai jingmut ke jongi kat kum ke section riu pusan jong kani ka Indian Electricity Act arajar lai kila ban ai ka subsidi lai leng ba jong ka state. But ngila dawaru ban put on hold saya kani ka tarif kat kum ka condition jong ka chispa para jong ka Electricity Act. Te skawairu kipat ba kidi bansai ba balingin siu baka sarkar lada kam sngab ikani ngin khot bet namar kani kam kata tang yu jadriu la jong hendri kata ja bro khaki ba song snong ko ke jela mekna ngin wan ngin tur be sekretariat bak ngin dawa bet lada pikwa apun penteri kam BI konsultan pendon kam da pisah konsultan pensuk yu pat ba penek ru yu corporation kunju ndei ba pinsu yelak kat baman par skawairu jing shangim dei shu hi ban song phala chi sin hi bla song chairman do james ubadei si menta udei mu chairman jong MIDC latip hi hakapor kasino ru dei ni hujo mentar dei ni hujo instruction ka dei bit na government kam dei rana no kumno ka MSERC film instruction ki ba he ni ka jing mud ayu ngila pau shai ba hang ni kani ko sarkar they don't care for the waters ngan keren ba kantinawai kanang bakinong way gusto. They don't care for the waters, they care only for those fund provider. Baling ong kunta pe iki industries bahet ki penhiar. Ki pasi ka tuka menakani kinang deputy cabinet halor kam Meghlia building by law ban set up a new industries sapo estate. Kam dei kebuj po ban penhiar san ling ba ka belai. Tikini kinle be kaju is kaju. Kini lai pau sai ba kin penjat ya ka kari ke jongi kin thiet ye ki hotel ki building sabari bat yangi pat urit uliang ngin yap ya kasih kata kebobuk jeng mah di kentui pat ba lada ka sarkar kam skap ye kani ka jing dawa ka jongi ndei tang ka jing ka dawa ka jongi hendrei ka kadai ka bakta e pisia pathat pisia ngiyok Christmas gift nda ka ba siu ye kani ka belai long himo tementa borok khoi ki brio kim so ye kani kam te hendrei ndala poi hakapor ndala poi kata ka bil phenle jeng lan hapo ani MEPDCL phenle jale dawa kamentoi re kai ka bangi dei ban dawa ngi dei ban dawa bet ba put on hold ya kani bat ngin up bau takno kumno la da minister kum khot ban ya kren ban pembet ya kani ka kam takumut nyimban share ngi haban tor namar kani ka kata sikat ai yu berit ya pendela pai ban kam tam sakani ka tourism mentali pila i baki he ni aba gini sarkar bagi ong ban promote kata ka tourism ndri ki khnyat pat hapada pet kini ki commercial kita kini ama pet existing kadai 6.70 kila pun kira sudah 7.62 kini ki hap gitu ki karkhana building ki guest house dan ni kita ki homestay ki badan gitu ki AC kini kita pe kila sak kini hadu kan ni tenri the people pe unit industries ki la shpun her kopot ta komon la itu sai ba ka sarkar hi ka iye ka khlam iye jodong thabut ka iye je kita kinong ai pisa ya ka parti kan keren beda bahasa kidom ngimtip andre ke jing syak la pau sayang ni ba haba phibu hi ngidang mut ba phibu konsultan pin pensuk ini pada andre phi penterha phi kwa ba yin mi samadan ni kwa ya ka solution bat ya ka solution ni la de pha pembet ya kan ni la de pembet mati ke jing ya ki mas sendep exam ki kena hadin pakawan ka jing keren ba minister ba de pet ya kan ni sama di jing je ki kam lelai na benta uduk usuk ngingin long kita ki nong senrani ki tai tai pleasure ye ki industries la penhata
Ang lah kerja, tapi pay no. Kung kini ke high tension ni, pay ki. Mensuar kadai ke 7.40, mentara kadai 7.12. And plus kini kadang kadang duna. Jongi pat ladam pendon kami ketika 200 unit su dang jat su. Kamot bingi haban sio bay. Tahaba kum ni yap mana, yap pay ba. But skawai ru balik kan ni ke government kan entertain tanya kata industri. What contribution kelale ta? Kalau ai mo kita ki kafan na kata ka CSR jong ka gani kata ban bill kita ki college ki university medical college ki babun lagi spa atalin ni. Mereka sulit bet saka party fund. Dan nang tu pat kini pat ki sakri jong kini ki industries ki penhun bet ki penhun yu pat ba. Tu pat ba na bansian pat ngan bu hi sakawai ru kawan saya ke ngamaham saya ke sarkar saya sisian hamtam ya kan ke sarkar MDA lada pimla ban baik akan mau ngingi la meeting ban persya ya fisia how to arjar apuar wat pen bor yang iso isian yang mimi biang hakan ke kenti ban persya biang ya pi bangi haban lek man kidong ditain kisnong ban pen i ya ka jingle arsap jong pi ya kari ke kenti Pakai kada frey ka penlang ya kani ka sarkar pakan penhiari kani ki jingsteu jangan ka ki karkhana pakan penhiari bali pin sum falata habang ngi pi minne haba haka por ka wan ka kundram ke senur usong James sementara liu James tapi ai what do you expect more kajing penhiar ya kan ka light bill ya industries but kajing ai jumur set up ke industries new Shillong kadang don kam cuma usaha tu pag ba umsay sa baso baka favor ka day big industries ndai re na ndai yung ni patu baret ya kum kidukan kuai dong kidukan house new ki kena jungi ki belek building ki budan karkhana kitu kin ngat he te menta ngan ong tais kin pian siam practice what you preach what piong entrepreneur piong ka prime henry bi kenyat pernah pedat katul tu melong dah